إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث أمير المؤمنين قال قبل بفاوى الإمام بخاري رحمه الله قال يقفانك أدب المفرد حديث كيومك مجليها كان مريها بفرنا بس مرحبا ميدي هفتاغا أو من مباني نمالاها دارين نوليبما أدي دارفلا كوليبما فهوغا دارفلو لأمرغا مروه ديوموغه مصيبة جه ميهونغه مايكان نوته ميهون نان هوري එකමුගේ තවාබා ධර්මයා එකමුගේ ෆضل නොත එකමුගේ මයිකන් බයා කරවන හදීස් තහගේ බාවතන් අලුමෙන් එදවහ ගවාණි නිම්මාලාෆ අදි ඒගේ ඊතුරුන් අගොන්මෙන් ආබාබක වාණි ෆෂාෆ ඒ අලුන්නන් හේවකම් හිතුම් නංගයි බාබ මිබාබුගේ දශුන් අගොන්මෙන් එරේ ගවාණි දෙ හදීසේ කියාෆා mi babu nonimein hadith nimmala fadin hori babatakagen algam medu koriyadani sateka fansa sabwana hadith ga al imam al bukhari riwa kurabba famani mughira ge mughira riwa kurabani musa ge arihum musa ali ge fan ali radhiyallahu anha ge arihum riwa kurabba vidalwani kana akhiru kalam an nabiy sallallahu alaihi wasallam नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्मे फहु बस्तकु के तेरे विये अस्सलाता अस्सलाता इत्तकुल्लाह फीमा मलकत ऐमानुकुम नमादे नमादे अल्लाह बिरवति वाशे फीमा मलकत ऐमानुकुम तियबामी के बेलुम के दशगावा आलो अंगेनु नामेदुगा ami hadis bas fuloga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabah as-salata migen mi lafzuga ebabe bay foru ifar ibahu gawaiduga as-salata mingotan aisfikam gawana ma ebay kalima foru ifa'il mer bidalwani ei aqimu salata tibami hun namadu qaim qurash ema egotan namadu qaim kurman ekalege faanu wasiy kurabah fa emani أقيموا الصلاة تبامهم نماذج قائم كراس الصلاة دهوانا فهران كليفان مقطع حديث كرباه مهتي إتورا مباس فلوغا ورغدا كورمتك إما مي كليفانو إم فهو وصية تهو تريغ هيمنه وصية تك نماذج بهغتون إم كليفان إم فهو وصية تك تري إم فهو وصية تهو تري هيمنه نماذج بهغتون وصية كوربو إما كليفانو مي إبس فراتكم එෆරාතෙගේ වසියතුක එම්මෙ මුහිම් වාහකතම් මෙනොමි එම්මෙ ෆහුදු බස් කොළක වසියතෙන් නුකුරා එමීහෙක්ගේ උමරු උස්මාන එකන්වත එමීහෙක්ගේ වගුතු නොනියගේ දම්ෆලි හම වෙජ්ජ කන්වත හම වණීකන් ගායවෙෆවා මීහෙකු එනාගේ දරින්න කුරානි එනා කුරාන් හොරි එම්මෙ මුහිම් වසියේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කලේ ෆාන දුනිය දු කුරබා කම්ගේ ખબරු එකලේ ෆාන ඒකේ වඩා ගන්නවා කාරි වෙච්ච කන්කලේෆාන කි වඩාගෙන එකන් ඉෂාරා වාගොත නබිය අසසන කලේෆාන අස්සාව බේකලුනම් හදීස් පස්ෆොල්තක බෝරි හදීස් කරබා මිය හරෆහු යනුමේ දෙම් බද්දලවාන ඉෆද ඉබාරත් නා බෝරි බයන් සාව බේකලනා කලේෆාන කරබා එහෙම සහාබි බේකලුනම් ඉගෙන ඉබුනම් කලේෆාන කි ෆහු දවස් කොළගා විදාලෆා පස්ෆොල්තක කම්මේ එකලේෆාන මි හදීස් පස්ෆොල්ගා රිවා කරබා විදාලෆා මි වණි හදීස් කරබා ෆණි නමාදු කායිම් කුරාෂිතේ බෑමින් අදිතේ බෑමින්ගේ මෙදුගාවා තිබෑමින්ගේ බෙලුමගේ දශගාවා අලු අංහෙනුන්නා මෙදු රක්කාතරි වාෂේ අමිහාර මිතාංග රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අලු අංහෙනුන්නා ඕගාතරි වුම වසිය කුරබා අෆා මිවාවුම් දෙකමකුන් හරමෙන්න එකමුගේ බොඩකන් ඉහසස් කරවේ ඒ සබබකි ෆුරතම සබබකි එකදේ ගෆානගේ එම්ම ෆහු වසියත උතර වසියත ගොතු ගවුම් දෙවන සබබකි නමාද කුලවාන නමාද කි මයින් අලුකමෙන් හුරිහා මෙන්න වසෙන් එපද එමන් අලුකම විද්දාවා එකලේ ගෆාන හදිස් කරබණි තිබා මෙහුගේ අලුන්න හේකොම් හිතාෂ එම එකලේ ගෆාන මි ඉස්ලාම් දීනකි මි එම්ම මතිවරි දීන් අලුන්නෂා අදි
asiru kurave asirun nasha mi fada mi hunna biduga bes emme heyokon amulu kurma go wala di islam ninaki ema egoton kalek fano mi hadis was fuloga alon nan oga teruma angawafa miwan adin efo al-imam al-bukhari rahimahullah genwani ababe babun su'il malakati emme nuba alon nangebba nuba aluwetika maneki mitaga alon gengule alon namedu nubagun amal kura mihunge wahaka nangenewunu baabe mi baabuga riwa kurabwafa tin hadisen ebawe furtama hadis riwa kurabwafa wani abu darda ga arihum riwa kurabani kalefan vidal wani annahu kana yaqulu linnasi abu darda kalefan ge darikalun riwa kurabani abu darda ga arihum kalefan darikalun vidal wani kalefan vidal wakam ga we mistakunna نحن أعرف بكم من البياطر بالدواب تمام بيكالون نكي تيبامي هن نورن بودا جنوارو بيسوري كما به غتون دنا بايكينوي اسميتاغا اصل مرادكي جنوارن بواطير الدواب اصل اك معنی کی جنوارو بيسوري كما به غتون تيبامي نور بودا دنموي دابتا एक माने की मिथांग मुरादुम कुरैफा मिवनी मिस्तकुंगे तोबियत तका मिस्तकुंगे हालेत्ता तिबामे हुन्ने बर गोडा तिमन कलेक फाना तिमन बेकरुन्न एगेने मानिक अस्साव बेकरुन्न एगेने قد عرفنا خياركم من شراركم तिमन बेकरुन्न एगे तिबामे हुंगे तेरेन रंगलोमी नुबामी हुंगे तेरेन वा रंगलोमी हुं तिमन बेकरुन्न एगे तिबामे हुंगे तेरेन वा नुबामी हुंगे तेरेन वा nubamin beteren hawale we rangalo mi amma khiyarukum al-timami hunge rangalo mi hun danne efo tafsil kurabani falladhi yurja khayruhu kalefanu mi vidalawani waram muhim wahake rangalo mi hunna nubami hun maharmen duniya gole kinenge waki qur'ani rangalo mi hunna nubami wa tafatu wattaruge mi hunge bole muslimunge tereves tafatu mizajuge mi hunna matu kinatto harme rangalo mi hunna nubami waki qur'ani kalefanu vidalawani فالذي يرجى خيره ويؤمن شره تبانه كرن مهيومي هنكي اي فالذي يرجى خيره ايناگه هيو كنتت كامد اميد كروي ميهاي ويؤمن شره ادي ايناگه نباكم ميهن تسلام بفاوا ميهاي مر باي ميهنكي emihun feruni masingena mina ifaratun kom meskala heyo kamil libena kamge ummido bote ekala mihun ne emrangalo mihunaki bai faru heyo kantattawga emme kurisafka nofena dan ekamako emi faratun ummidu kurebe mihun tibene ekahale mihun naki ei rangalo mihun ne wa amma shirarukum aditibami kuremme nubami hun naki falladhi la yurja khayruhu emihuge faratun heme ummidu usnu kurebe mihun ne emme nubami emihuge faratun heme ummidu usnu kurebe mihun ne wala yu'minu sharrahu enage nubaka mistakun salaman nuwa nuba miha ki wala yu'tiqu muharrarahu minimum miha wes minimum nokura miha minimum miha amugatika alamitika mugati bene kam minimum miha wes minimum nokura miha mi yemme no ba mihun ki abu darda mifade bidale fa miwani mi hakikatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arin ebe kalun dariwar we fa wan ebe kalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arin hidayah libi fa wati ebe fona mifade basfulu tam migota bidale fa miwani mimana dehawa rasulutake rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihum se bahri riwayat fa al-imam at-tirmidhi kalefanu ge jami ga riwayat kurabani abu hurairah ga arihum kalefan vidal bani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala nasin julusin rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunte badagate ishin dettibi mistakun takigikari faqal ehindu ga hadis kurabe ala ukhbirukum bi khayrikum min sharrikum timan kalefan tibami hun nabune nudebban bitoye tibami hun getere nubami hun getere rangalo mi hun naki ko baaka bune nudebban bitoye qala fasakatu rawi abu hurairah vidalani mistakun ebbe seccheke vidal noye faqala dhalika thalatha marratin mifatan rasulullah sallallahu alaihi wasallam timfaru hadis kore vie tibami hunge tereng nubami hunge tereng rangalo mi hunaki ko ba komba ekkan timan kalefan bune nudebban bitoy mi fadan tim far hadis kore vie faqala rajulun ehinduga miha ko bune vie bala ya rasulullah ay allah ga rasul anune ke bune de bash
bune debbash bala ya rasulullah akhbirna bi khiyarina min sharrina aharmenna khabar debbash aharmen geteren mi rangalo mihun nuba mihun geteren warangalo mihun qala ehduga hadis kurabiye khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu tebami kurem rangalo bayki ei tebami hun geterega tibi heo kanka man ummidu kurebe mihunne wa yu'minu sharruhu adi ena faratum ena nubakam ehem mihun amam befawa mihunne wa sharrukum man la yurja khairuhu atebami hun geterem waime nuba mihunna ki mihun ge kiben hebakan ummidu bes nukurebe mihunne wala yu'minu sharruhu adi emihegge faratum mistakum amankame libifa nuwa mihaye ema mi hadis basful wara muhim filawle algon menna egigan dei mige ei mistakum ge terega tibena tafatu mizajuge mihun e mizajuge mistakum ge terein bay mihun naki heyo kantattan e mihun ge faratum vedane kamuge ummido onna mihun bay faharuga emihunge deember kan adi emme deember kama hamen nuforious ehennama skom esfarege mistakun emihunge faratun hewan ummidu kurebe kahala mihun tiben ei rangal bayke rasulullah hadis kuraban anatta mihunki ei mistakun emihunge tawbiyat honna gotun note emihun diriulun honna gotun mistakun ge tereng rangalo mihunna emihunge faratun heyo kama kan ummidu snukurebe kahala mihun ei emme nuba mihunki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fa miwan eva mistakunge terega tibeni rangalo mihunna no ba mihun nigotu advis kalefan hadis wasfula gaisawani imam ibn majah riwa kuraba fa riwayatiga inna minan nas mafatihal lil khair mistakunge terem bay mihunki ei heyo kantattoge talgondi takeke wa maghaliqash lil shar nubakan tatta manakura nuwata mubakan tattoge dorta bandukura bayke wa inna minan nas mafatihal lil shar adi mistakunge terem bay mehunki ei nubakan tattawge talgandi takeke nubakan tattawge talgandi takeke wa maghaliqa lil khair nuba rangalu kam manakura bandukura bayke fatuba liman ja'ala Allah mafatihal khair emihka tuba hotte ufaweri kam hotte liman ja'ala Allah mafatihal khair emihke atuga hewkamuge talgandi illeifawa mihikamuga wanama ala yadihi wa waylun adi halakote liman ja'ala Allah mafatihal sharri ala yadihi emihke atuga nubakamuge talgandi wa miha ema emihke gain nukunnani emihke gaga hori kame angalo vijje jarangalo nuba vijjiya nuba ema mi wara rangalo rangalo mingade ebeki rangalo baitto nota nonto belumattaka minkuru mattaka heyo kama ummidu kurave to enakibe nota enakibe ummidu kurave nuba kamakatto ema rangalo rahmetterin ikhtiyar kurumaga mi mingana kimi sahabi be kalun gengulo mingan emiyunge faratun heyo kama kan ummidu kurave miyun emen abadus kabud qurane adus emen faratun heyo kan tattiganna ema mi wara muhimmo adi wara rangalo filawalen alwan men libegen da hadis bas fule heyo rahmetterin ikhtiyar kurumaga mi hadis bas fuluga miwa mi atharuga miwa alwan mi mawduwa gule tankolaki wala yuttaku muharraruhu enage minimum miha ena minimum kufahunna miha wes minimum nokura miha egmane ki ena minimum kufahuri minimum muslimu akhaya detere nota ukhta detere nota minimana ka detere sena amal kuram ngannani alaka detere amal kurafa de mi emmenu ba mi hunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraban no mi asabe kalege baskola asabe abu darda radhiyallahu anhu bidalwani emmenu ba mi hunnaki miye emi hunge faratun emi hunge minimanon mes miniwan kurami minimanon mes miniwan ko egmane ki minimanon na detere amal kurani alun na detere amal kura gotashe eha wes nubash adin hadis mibab ga ituru wasfulen al imam al bukhari genna wafabe ei ibnu hani ge arihon riwa ko rabba fa riwayate ikale fa riwa ko rabbani umamata gariho umama bidal wani sami'tuhu yaqul ikale fa bidal wani ko manaki ibnu hani bidal wani ko ado esrime al kanudu mikyani arabahum niyumattaka kafar wa mihunna Quran ga isa sonna niyumattaka kafar wa mihunna ki kanud
kanudunaki nuwata niwattaka kafarwa mihunaki yamna'u rifdahu maaneki gulunta kanamiha gaakamuge gulunta kandamiha adi ena de dirati dinunta manakura miha eliumettaka kafarwa mihunaki wayanzilu wahdahu adi ekani ule miha wayadribu abdahu adi enage ala gaga enage ngule alu miha gaga talamiha emme furtama mita bayan ko famani niumettaka kafarwa mihi niumettaka kafarwa emme furtama kamaka bayan ko famati yamna'u ya emme furtama kamaka bayan ko famati yamna'u rifdahu enage gaittimage kan kadami hunne nuwata enage hewfor monta mana kura miha mi niumettaka kafarwa mi hunne devana kamaka vidaloni yanzilu wahdahu ena ekani ule mi hunne ena ekani ule ni kibegen ena ekani ule ni ehem mihakan ittedden jehdanat ehem mihakan itte niumettakan kufurumge terega himene kamen ei dahi kamun bakhil kamun ena mihun gal kare visnude mihunna eku visnule pay mihunna visnu innana atun ena heda kuran jehdanati ekada mihunna ki ei niumettaka kafaru amihunne hadis kurabani ena kewumuga mihaku baagari kuran jehdanati ena uleni ekanima ekani ena nidatanegga mihaka hissa edden jehdanati ena uleni ekanima ekani idvis mihaka baagari nuwan ekani ulen enage dahikama enage bakhirukama mifada mihunna kimi niwettaka kafaru amihunna emme fahu kamaka hadis kurabba fami wani ame fahu kamaka hadis kurabba wani wayadrib abdahu ami nis abu umama ge basfulen hadis basfulen nge ekale fan vidami wayadribu abdahu adi eniumettaka kafaru geterega himenene alu miha ge gaga telum miharo niumettaka kafiru meguni ena Allah subhanahu wa ta'ala debba mi niumettaka emme heyogotuga heda kuran jehene mihunna kimi mihu daitimage mihu ena ge ekuveri adi ena khidmat kurmattaka ena gengule alum ena ge khidmatuge mihun etibi ena Allah subhanahu wa ta'ala mudadivvi adi khidmat qur'an khidmat tene mis devvi ehme emi ena attaka Allah taala devva fa niumettaka hagigatu gai ena attaka khidmat qur'an mi hunis e kufur wari on ei emi hunna gos kon hitun ehme mita me befla vidalawani ei niumettaka kafaru mage terega himene kamake hadis mibawga al-imam al-bukhari ituru basfule genna wafa ebabe hasan al-basri gari hon riwaya fa wa riwayate hasan al-basri rahimahullah bidalawani anna rajulan amara ghulaman lahu an yansaw ala ba'irin lahu mihaku hasan al-basri bidalawani mihaku enage kujjaya khidmat kurmattaka wa kuda kujjaka ala kujjaka bunye anyan suwa ala ba'irin lahu enage jamala fen dinumattaka walum fen nagage tayyar kurman ena alu mi kujjekariga mi hako bunye de miwagotaki fanamal gulam kujja walu kariga nidiya iske nideni den amugotega masakkatu ga ulefa ammuko mihun na khidmat qura mihun go masakke wala ginawan eme mi kujjaka miwagotaki nidi jehenega ekan noko wa nideni fajaa dem miha ko yannani enaga sahibu miha yannani fajaa bi sha'latin min narin hulugander roko alifan roko ge yannani aisfa alqaha fi wajhi ekujjaya dimalan alifan ando illali ehiduga fataradda alghulam fi bi'rin den ekujja sissagen gos alifan ando yama sissagen gos walutere bettuni falamma asbaha ata umar ibn al-khattab den aliddo hendunu ima umar gefan khilafatuga higa dia kamekamaga mikan wefa wani den umar gefana mi khabar begen ay fara alladhi fi wajhi den ka ebeka e kuda kujjage muuno ga ege atharu hutta ekale gefana fenune fa'ataqahu den ekale gefana ena minimum kurwiye ema mi
emme nuba mihun emihunge belumu gidashuga mihwa mihunna migotan nuba amalu kura mihunna ki emme nuba mihun ei algonina mihar fennan khabartak mas ge ga masakke kuran genaspati be mihun mas kudako dinna ganiya kurawa kudako dinna ganiya kura mi islam diinuga wara bodammana ko fawakame ebbe ko anebbe kan aniya verum ebbe ko anebbe kan aniya verum mifada amalta kurman ki ei mistakun getere tibe emme nuba mihun menawi no qur'ane fada amaluta ema ruli anna hiduga migen adi libe ituru fila walammi ruli anna hiduga ruli control kuran jehenaka timamenge belumuge dashuga tibe mihun masekke kurmattaka tibe mihun guna komme gotaka komme faraka amal nokurevida komme faraka ena e guna fembarega masekke ves nokurevida ekamaku ei ege badaluge mihun nan ege iqabanwata ekamuge badalu hifan jehe kame nukan migen egeni emihonna oti emihuge masakkatuga luifase koddi emihonna kurave kan tattakan afu ko maaf kurunkan aden efuga imam al-bukhari itur babe mitanga gennawani babun bay'ul khadim min al-a'rab a'rabiyaka alumiha wikalu nuata enage faratun inhamanu jehe kame nuata edevigen nuwa kame fenijikam gawanama harukashi mihakan nuata ena ekure kantattoga adabu dinu mattaka ena beenuwa kala mihakena wikkalum ei huddakam ekkam bayan kur mattaka mitanga mi babu al-imam al-bukhari genesfa mi bani mi hadis wasflo riwa kurabba fa mi bani nuata mi asar riwa kurabba fa mi bani ibnu amra ge arihun ibnu amrata an amrata ibnu amra ekalek faanuge bappage arihun riwa kurabba bidalwani anna aishata radhiyallahu anha dabbarat amatallaha aisha radhiyallahu anha ekamana yawwa alu anhenaku dabbarat kuriye arabi boga dabbar ege muradaki mihaku mibunane enage alaka dimala mina yaki timanna maruma foga me niwaneke efadain buna mikiyani dabbar kurume timan egotan aisha radhiyallahu ekamanage angin alaka detere amal kurebbiya demi wa gotaki fashtakat kulli ekan aisha radhiyallahu anha baliwani aisha radhiyallahu anha baliwan aisha radhiyallahu anha mi anhenaya heyukon hitume gotum mi gotam mi kantak kori am gotegga alu mihaku marujje sahibu miha marujje ena warta qur'an ena warta bereni warta වෙන වාර්ත කුරාන එකම මිගොත බොනේ ෆවානම එන මරුමා හැමෙන් එන මිනිමනක බදලුවා එකමකු ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා මීන හේකොන් හිතුමේ ගොතුම් මිගොත කන්තක් කුරි මින් හොට්ටා එකමන බලිවනි දැන් فسأل بنو أخيها طبيبا من الرط දැන් එකලේ ෆානෝගේ එකමනාගේ අහාගේ darikolum mikama behgotun suwalu kuriye ar-rattu kiya tanakunga doktoraka suwalu kuriye imam muslim ge imam ahmad ge riwayat ge aiswani annahu qadima ila al-madina ila mibna mihaku madina ay mibna tanak gemihaku azzuttu kiya tanak e tanaki ei bunave gotum india ya sudan sarhaddu tanak india no ta sudan sarhaddu gomlo doctor madina annane madina menne ewa migen vive faida ki am kon emihun mole radra eki fannoge mihun moleti mihun aisfe mihun kibain emihun faratun faida hasil kurmaki ma kori gosmi kon ole kamek mihun kon ole am kamek rangalo mihe ko fanne gaise na faratun ege faida hod ema migotuge watin aisha radhiyallahu anha ge ahunge darikuluge baye ko kale kamana badile oleti mi bayya mi wa gota behe gotun ekamana innode ne ekamana innode kamanage ahunge darin mi diyain mi doctor ge kariya gossa mi wa goitta ekamana mi wa hisasta nota wa goitta balimadukam ga dimawa kantattawge wahagatam mi kiyagen faqala
إنكم تخبروني هدوغا إلى بنفيه تبامهم تيا خبر دني أهن عن امرأة مسورة سيهور جهفوري أنهن جواها كيتبون سيهور جهفوري أنهن جواها كي سحرتها أمتد لها تنجي واها كتك بنا كفينا بني إنا يا سيهور هذا فمني إنا كي ألو ميه كي إنا كي عليك إنا كي عليك إنا سيهور هذا فمني أدين كينا ميواني فلما أخبرت عائشة رضي الله عنها مكمل خبر دبني ما إكمنا بدالواني قال سحرتني وقت قبول نكربا ميه كويس بني واك قبول نكربا كفيه ولا بستاو سؤال كرني ينهنا كرن سؤال كرني تمن كمنا سihur hedinhe tibati man kamana Imam Ahmad ge riwayatu ga iswani yang hina bunye aike egote timan nakanta kuri awaham minimum ba ekamana bidalo ekike timan kamana maruwasu minimum ke maruwasu minimum ba ko tamiyot ehma awaham minimum take timan egota kanta kuri sihur hedi den ekamana bidalo wani فقال مسند رواية قائس واقتم ونيامو كمنا وراء كوفا يسكرب بدال بكم قوني والله علي ألا تعتق أبدا تمنى كمنا الله قد بنا متبا دوها قسمني والنواش دين كمنا مي بدال وني بيعوها تبامهم منا بكالا شر العرب الملكة علون جنقول مهم ترى من نبامهم منا بكالا මේ මිතාංග ශාහිද කියනවත මිතාංග බොනම් බේනවා වහක ඉමාම් අල්-බුඛාරි වික්කාල වදානේ නයිෆරාතුන් මුබාකම ෆනජියාම අරංගල නෝ මිහක බස් වික්කාල වදාන මිතා වර මුහිම් නොගතායෙන් බොයි මිහකි කාකතෝ ඉන්වරිගේ මෙදුගා මිකම අබෙහෙගතුන් කොම්මස් වරක වාහක දෙකිෆා එබහුරි මීනාකි මී කාහිනෙත්තෝ නෝනිබේස්වරියත්තෝ නූනි කාහිනුන් කාර්ය නොත ජින්නින් ගින්ගුලේ මිහු කාර්ය ගොස් මිගොත සුවාල කුර විදානත නොත නුකුර විදානත එමෙ ෆරතම ජවාම කි සුවාල නුකුර වෙන කාහිනුන් කාර්ය දියුමකේ සහ හදීස් බස් ෆලතකම් මනාපුර ඉෆාවාකම් එනස් මිරිවායතු කිනතෝ මිවි එල්මෙරෙන් විදාලවනි දෙරව යන්නේක ඒකතරෙන් ඉබ්බා බේකන විදාලවනි එකලේ ගෆා එකමනාගේ ahunge darin meenage kaariya diya iruga ebe kalunna kannege meena kini kahinek kame neegi hurumuge terege midiyai neegi hurumuge terege midiyai ekamana edigennakum vesnune mi bay rawye namas devana rawye gotuga ilmerin vidale fawani meena ki mi hama mikamuga wara तजुर्बा कारक माने कि बेसवरिकमुगा रुकियापुरमुगा तजुर्बा कारक मीहुंगे मिकहाल कंकमुगा तजुर्बा बय मीहुंगे हुन्नाने एमीहुं एत कमें मिगे तजुर्बा कुराने कोफ एत सुवात के कुरमुगे तेरेंगे मीहुं देने गन्नाने बय मसलत एम एकान तजुर्बा कारक मीने एगुतन एबे कलुं वस्ता कले कमना दिमावा कंतत्तोगे वाहकतगे तेरे कंतत्तकामि कंतत्तोगे वाहक की आदिनीमा एनागे तजुर्बा गायना अपनी वाहके मीगे अने नुक्ता की आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दक्का वाहक कबूल कुफ़े वस्त सुवाल कुरी में इब्बस्वी में गुणी अस्लेना बनि बाहक अन्नो कबूल कुरी एना बुनि बाहक एकं तहकीक कुरी एवा मिहार हरमेन बागतकी मीहुं हाइस मिबुननी मिवेनी कमे मिह का दक्खाला अर बनफान मीना की सिरजी फोरी मी एगोत बाकम मीना की सिर देन हिसाबुं मिवेनी मिह के सिर देन हिसाबुं एनिमुनी हिसाबुं एमिहेगे कितम गाय मिह गिवा को से मिह जिक्र कोफान एमिह जिक्र कोफान कितम गाय मिह देन हिसाबुं एना रोली हदा नोते एना किन बुडा दावत रे गोतुका दा खंडाला निम्माने ना का कुरान मुलिंग एगा खिलाफा मिहादिसा मिगामिदिया मिहादिसागा एक गोतकी कहल मे कन्नेगे देवुनी अनेक गोतकी मेरे विदाल में राज रंगल गोतकी बस ए न की ए तजरिबा कारक बाती एहमवे एदकुन वाहके नोत एकमुगे अलामत क बनाफे न गोत बुनी अनेक ए बुनी बुनो मक नु
nimmi kiye kame egota vi kam kamana suwal kurve ebbas wima iguni ebbas novinama ekamana gabule no kurves ekame ekamana ekame gabule no kurves ahema mi babuga al imam al bukhari gena wafa wa hadis wasulta nimma lafa wani den afoga al imam al bukhari ituru babe mitaga genwani ay babu al afu anil khadim khadim no tahidum ikra miha ya maaf kurun nangeba maaf kurun ki mi waram ma sifay ay mu'minegge gaaga menuwi no honnane ma sifay kirte qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabaf wani وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تبامهم أبسوغ الناشي تبامهم قبل ربك هضتما فاففسوما أدي أولتكا بينها تنمسكن لبفاوا تنمسكن بفاوا سورغ ديمتكا تبامهم أبسوغ الناشي أعدت للمتقين إتن تيار كريف بني تقوى برناشي دين يفوه تقوى ورين صفة رباني الله سبحانه وتعالى الذين تقوى ورنكي أي ينفقون في السراء ذاتكم هيدا كراميهن والضراء تنمسكم هيدا كراميهن ذاتكم هيدا كراميهن والكاظمين الغيظ أدي رولي أنهندو رولي كنترول كراميهن والكاظمين الغيظ رولي أنه هيدوا رولي كنترول كرامي هن wal aafina anin nas adi mistakonna maafu kurami hunne mi hunne mi hunnattaka e suwaruge urtaka binga tanamaswege miwa suwaruge tayyar kurayfam riwawege naisave umar gefana behegoto umar gefana farga kale fana ekale fana ge alu be kale nuwata anhine nuwata firihin ale masikkati ga ekale fan dannawani gennamashe fengech kommekas e fengeti genawumge terega e feng bandum bi umar gefana ge e umar gefana kofa iskore ehinduga e alu kiyawani mi'ay وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ مثال سورة ارتكا بما تنمسك ما سورة مي أنني صفة لبفاوامي هن نهت أي داتكم غيا تنمسكم هذا كرامي هن أدي روليان نهيدوغا كنترول كرامي ehinduga umar gefana ekkorudi maitiri adi kuriyan oi bavis ekama be kabalaku kiyawa vidalu wal aafina anin nas adi mista konna maaf kuramen hama ekane rule control kurmakum maaf kuramen den ekale fanu e aloko minimum kurabaka ema hama ekani rule control kurmakum nofude rule anna hindu rule aiti ekama maaf kurumes eves sunnan jehene sifayke suwaruge gahole weringe sifay එම අස්ලකි මීහුන්න මාෆ් කරමු ඛිදමක් කරා ખાදිමුන්න මාෆ් කරමු ආම් ඉන්සාන් නවස් මාෆ් කරමු අස්ලකි අදි කියන පාණේ නම් ආම් කො ඛිදමක් කරා මීහුන්න වෙජ්ජමා අවලාකම් බඩෝ එනාගේ ආම් කොන් එනා එක්කුම් මොලේ මීහුන්න ෆරාතුන් ෆෙන්නාන මාගින කංක එම ආම් උසූලේ ගොතුම් ඉස්තකුන් නම් ඔන්නනි මාෆ් කරමු එකම කෑරිජ අදි ඒක ખાસකම් මා බඩෝ වෙගෙන් දා එම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුම් මාෆ් කරමන් අයිසවා වසියත වරවස්ගින ඒකතෙන් රිවායත ගාබු දාවුද් ගේ රිවායත ගයිසවනි අන් අබ්බාස් බුන් ජුලයිද් අල් හස්රි කියා සහාබි බේකලක් විදාලවනි قال سمعت عبد الله بن عمر يقول عبد الله بن عمر විදාලවනි කොති මන් කලේ ගෆාන අඩව සවීමේ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي صلى الله عليه وسلم قال ميها كوي أيسد النوافي يا رسول الله يا الله رسوله كم نعفو عن الخادم خادم ميها كيها وركم هي تمنى ما أفكرن جهن كتفهر هي ما أفكرن جهن فصمتا أهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إم بسيج كي بدال نوي حديث نكورا بسيج
ثم عاد إليه الكلام دم بيك لك عنك بس تكرار كربا فيه كتاب فاروية خادم ميها ينهار ما أفكرن جهين عفو كرن جهين فصمت عنك وسكلي فانهما إبسطك بدارو نوي فلما كان في الثالثة تمنا فارن كلي فان ميقتا إكلي فان مفدن بدارو ما قال حديث كربي اعفو عنه في كل يوم 70 مرة اينا اتكا معاف كراشه كم مدوهاكو هيديها فهر اجمعنى كي جينا كتم جينا بيس معاف كراش كم هم بكي عددن جينا معاف كراش نكم اسنا هيديها فهر معاف كراش ميهارو ميهم كتاب فهر معاف كراش إفارو كان ديوانا فهر تكرار وجهاد يعني رولي ما بدو تيمنا فهر وجهاد ما رولي ينا جينا ما وارك رولي ينا එකම කිනවා වරක රසූලුල්ලාහ හදිස් කුරානේ මාෆ් කුරාෂ් දිහ ෆාරු එක් කුරාන් හයිද්දේ ෆර්ක් කුන් දිහ ෆාරු එස් මාෆ් නොකරේ එම වර බොඩ මාෆ් කුරම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බාරු අලු වාෆනි කමා ගුලේ ගතුන් අයිසව හදිස් රසූලුල්ලාහ අධිකෘත කුරාන ගේ ආයත වෙස් අවර ගිනවානේ අෆු කුරම කී හේව කන්තත්තන් ඒගේ පහතුන් තර්තිබ් වෙගෙන් ගන්නකම ege idi kolu ruliverikama harukashikama ki ei no bakantatta ege fahatun tartibu eken awama medweriwa sababu take mibabu gal imam al bukhari mitanuga riwayat rabba fawani ghalib abu ghalib bidan wani abu umama ge arihu riwaya begen be ekale fan vidalawi aqbala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'ahu gulamani nabiyya sallallahu alayhi wasallam wadagen nabiye de kuda kudinnayiku wadagen nabiye nabiyya sallallahu alayhi wasallam فوهب أحدهما لعلي علي ege tereng ek kujjaku ali ge faana hiba koriye ege tereng ek kujjaku khidmat kurmattaka ali ge faana hiba koriye wa qala adi hadis koriye la tadribhu mina gaga nujahaj fa inni nuhitu an darbi ahli salati ham kashorun timan kale faana vani mana kuribigenne namaduga ahulwerin gaga telun namaduge ahulwerege gaaga jehunti man kam ekale faana wani mana kure bigenne wa inni ra'aytuhu yusalli munzu aqbalna timan kale faan mi bekala ka baddalu isuren timan kale faan mina namadu kurani ko dekeme wa a'ta aba dharr ghulaman devana yan hori kujja khidmay kurmatta ka devi abu dharr rashe wa qala ad bidalge ista'si bihi ma'rufa meenaya heyokon hitumat man kalege faana wasiye kurame fa'ataqahu den abu dhar egbe kalaku miniwan kurapa faqal den abu dhar nabiyya sallallahu alaihi wasallam sual kuran madha fa'al ena detere kalege faana kine he gantak kore qala amarani an astausi bihi khaira timan kale fana amur kurabba faiwi ena heyokon hituma fa'ataqahu dan timan kale fana miniman kofin heyokon hitaka waki minen kale fana bidalano em alaka bijjan ena heyokon hitene emme mologota kikoba ena miniman koro ehma timan kale fana ena miniman kuri kale fana wasi kurbi ena detre heyokon hitash em sahabi be kalon heyokon tattak kurumu be kalon ikhtiyar kurani emmerangal en sahabi be kalon mitanga abu dhar kale faana wasiye kurbi heyokon hita den kale faana kuri kama ki meniwan kuri sual kuri ma denne mi heyokon hitu wattaka alaka detere kurbe ne bodo kama ki ena meniwan kuram ewa mi hadis wasfuluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara muhimu kama ka misha debban ali le faana hiba kurabani alu kujjago difa hadis kurabani mina detere mina gaga namana nujahacce fa inni nuhitu an darbi ahli salat timan kale faana vani mana kurabigenne namaduga ahli werin gaga jehum nikam isna namaduga ahli werin kale faana mitanga dikur kurabani kandelegen namaduga ahli werin namaz nuhitu konfaratu kun nahi kurabani allah subhanahu wa taala aramtuge ve rabbuka hadratun nahi kurabigenne vani namaz kura mihunge gaga telum adabudinu e gotum bes
adab dinu gotum bes nahi kurevegen wani mi jehum wa inni ra'aytuhu yusalli mundu aqbalna timanna mem timan bekal mina fenoni sura mina fennani namadu kuraba tane migen engeni namaduge maikkam adi ekamuge namadu kura mihunge khassaka adi namadu kura mihunna wa ihtiramu ehem mihunge mancha bodowegen waneka ema mitaga ekale faan mikbaden e wahaka zikru kuraba fa mi wani hadis mibabuga itur hadis wasfule ekale faan gannawa me faw hadis wasfule riba kuraba fani anas kifan vidalo wani qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madinata nabiy sallallahu alaihi wasallam madina yam hijra kureviye وليس له خادم ايه هو كلام فانو بس خدمه القران خادمكو نته كلام فانو خدمه القران بس خادمكو نته فقال وليس له خادم واخذ ابو طلحه بيدي دن ابو طلحه انس كفانو ماممගේ فيركلو ابو طلحه من كلام فانو اتوغا هيپبيه atuga hippawa fa wadaagenne fantalaka bi dan timan kale fana ekko wadaagenne me rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta adkhalani ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam e timan kale fana nabi sallallahu alaihi wasallam ga ari habveddo ma hamaya faqal e to bidalwe ya nabiy allah e allah ge nabiyaye inna anasan ghulaman kaysun labibun ham ka shawar anasaki anas ge fana ki anasaki er kuda kujje diharu warat tunu fil kujjekem ميوانو تونو في لكجك فليخدمك كليك فانا خدمة كرمتك جندواش دفافين قال اهتوغا أنس كفان ودالوني فخدمت في السفر والحضر مقتمة المدينة مدينة اكليك فان هجرة كوريز ويسورة وداغن ويسورة اكليك فان حاضر هن يرغيا داتورتكو غيا تمن كليك فان خدمة كربيمه එහෙන් රිවායත් ගන්නනි خدمت 10 سنوات ديها آهارت من كليفان خدمة كربيمة حتى توفي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهار وجمع دانا خدمة كربيمة ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا تمن كليفانو كاريغا كليفانو بدانو صنع تمن كليفانو كمك كفيا كيف هم من كمتي كوري ميكوتك بداو نوي ولا قال لي شيء لما اصنع كما نكفيا كيف بين نكوري وسكل فانو ناسوي الا صنعت هكذا ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا اكل فانو تمن كل فانو بداو نوي كيف بين ميوني كما كوري adi timan kale vifanuga arihuga vidal nuwe kibegen he miveni kame nokuri megota kare vidal nuwe duwa hakos bahuge gotum harukashi bas fulebse kale gfana timan kale gfana ka vidal nuwe timan kale gfana ekama kale gfana taka khidmai kurebime kale gfana madina wadagen vi suren daturumati gaya gaange hunnairos duwa hakos kame vegen ruliya isgen ekale gfano ichke vidal nowe nama isbay riwayat taw gannana bay far ekale gfano kudawan anas gfano er kudawan anas gfano bay tantana fon wima bay far kuda kam kuda kudim nay kule mesule kaypa kankam hawal ko fon wima anda anas kule mesule den kale gfano gosta den kale gfano ballawar fennani kule mobba dimudane anika diman kale gfano men kam hawal ko ben tada ko den anika se kam kuran ema ekale gfano kudayro kale gfano hawal wada gati anas gfano kale gfano khidmat kuran duwa ko saraka ribas fule vidala nowe kame kurima ki veto kuri kame nukurima nukuri sawaba harukashi kama ko vidala nowe ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale gfano gaga harbe nattaka wa namuna ibbe yut qur'an ga allah taala wahi kuro wafani لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ريبتي بجمع نمونا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله آخر دوهم إدي ميهك وذكر الله كثيرا أذكينا جنا الله هذا مكرا ميهك النبي صلى الله عليه وسلم كباغا ريبتي بجمع نمونا به إما مي باب ميها حساب الإمام البخاري لما لا فهم وني مي حديث بسفلم den kuriyan hori bab takaga inshallah harben kuriya dani kuriyan on haftaga dua ki allah subhanahu wa taala alamenna
هيو بس هيو بس قبولكم يا عملكم توفيق دبهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.